Warriorcha. Une poule peut accoucher une vache. Various and emerging nation, you have once again demonstrated. Yitwa Nyiricyubahiro Perezida Evariste Ndayishimiye bakunda kwita Neva. Ubusanzwe uyu mujenerali ntawuhakana ko ashobora kuba avuga indimi 8 zose nk'uko abyemerera, ariko nanone ntawemeza ko ashobora kuzivuga neza. Mu mwaka wa 2023 ubwo yari ari kuganira n'itangazamakuru, Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko yumva akanavuga neza indimi 8 ari z'Ikirundi, ari narwo rurimi ikavukire rwe: Igifaransa, Igiswahili, Ikinyarwanda, Ikigande, Icyongereza, Igishinwa ndetse n'Ikirusiya. Ibyo birangiye, hirya no hino hatangiye gusakara inkuru zimwibasira zivuga ko mu ndimi yatangaje azi neza kandi ashobora kuvuga neza yibagiyemo rumwe, ari rwo Igifefeko. Inyuma y'ijambo yatangarije i Kampala muri Uganda mu muhango w'irahira rya Perezida Yoweri Kaguta Museveni, ijambo yavuze mu rurimi rw'Icyongereza benshi bakomeje gucika ururondogoro kugeza na magingo yaho bakomeje gusaba bavuga ngo mu rurimi Perezida Evariste Ndayishimiye bibaye byiza ntago rwakomeza guhishirwa, kuko ni ururimi rufite ubugeni, ururimi rumwe ruvanze, ururimi Kinyarwanda, Icyongereza ndetse n'Ikirundi byose hamwe icyarimwe, hamwe n'Igifaransa. Ibyo bashingiraho basaba ko urwo rurimi rwasesengurwa neza nuko rugatangira kwigishwa mu mashuri. Harya ubundi uyu Evariste Ndayishimiye yize he, afite angahe? Ese ubundi kuyobora igihugu bisaba kwiga? Ni bande bakiyoboye batize? Abakiyoboye barize ni bangahe? Bafite angahe? Ndayishimiye se we ari ku mwanya wa kangahe? Afite angahe? Ngo haye ikaze. Mu mwaka w'1968 mu misozi yo hagati mu gihugu cy'u Burundi havukiye umwana witwaga Evariste Ndayishimiye. Nta muntu wari uzi ko uwo mwana waje kumenyekana ku izina Neva azaba umwe mu bantu bakomeye cyane mu mateka ndetse n'iterambere ry'u Burundi. Yavukiye i Giheta muri Gitega hagati mu gihugu cy'u Burundi. Yavukiye mu gihugu cyari kimaze imyaka myinshi mu amakimbirane ashingiye ku moko hagati y'Abahutu n'Abatutsi. Mu gihe yari akiri umusore, Perezida Evariste Ndayishimiye yinjiye muri kaminuza y'u Burundi aho yigiye amategeko. Ubwo ni mu gihe yari asoje amashuri yisumbuye, ariko amateka y'u Burundi ntago yigeze amukundira ko yiga ari amategeko, ahubwo yaramuvundiye amateka ahinduka ubwo nyine. Mu mwaka w'1993 ku bwa Perezida Melchior Ndadaye, uyu yari perezida wa mbere w'umuhutu watorewe kuyobora igihugu cy'u Burundi. Yaje kwicwa rero muri uwo mwaka ubwo n'93 muri kudeta yateje intambara y'abenegihugu. Kudeta yateje akavuyo kamaze imyaka hafi 10. Mu mwaka w'1995 hatangiye ihohoterwa ry'abantu, ibiza gukomeza bigera no muri kaminuza Perezida Evariste Ndayishimiye yigagamo. Hari ibitangazamakuru bitandukanye byasohoye amakuru avuga ko hari abanyeshuri benshi b'Abahutu bishwe cyangwa bahigoga mu mwaka w'1995. Ndayishimiye yabashije gutoroka iryo higwa nuko acikira mu mashyamba. Ariko icyo gihe cyahinduye ubuzima bwe burundu. Yahunze kaminuza yinjira mu mutwe wa Liberation wa CNDD FDD. Uyu mutwe wari ugizwe ahanini n'abantu barwanyaga leta yari iyoboye igihugu cy'u Burundi muri icyo gihe n'ingabo ziganjemo Abatutsi. Muri iryo shyamba ndavuga iryo Perezida Evariste Ndayishimiye yahungiyemo, ntabwo yabaye umurwanyi gusa, ahubwo yabaye umurwanyi udasanzwe.
yazamutse vuba, ubwo ndavuga kuzamurwa mu ntera agera ku buyobozi bwo hejuru. Uyu mugabo yayoboye ibikorwa bya gisirikare muri ririya shyamba, yabaye umutoza w'abarwanyi, yabaye umuvugizi wa Muvoma, ubwo ndavuga ishyaka yaraherereyemo. Hari n'amakuru avuga ko ari we wakoze ikirango cya CNDD-FDD kirimo inkona, icyaje kuba ikimenyetso gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi kuva icyo gihe kugeza n'ubu ngubu nyine. Muri icyo gihe nibwo yatangiye kwitwa Neva, umugabo umwe mu bakomeye mu gihugu cy'u Burundi. Izina ryaje kumenyekana cyane mu gisirikare ndetse no muri politiki y'igihugu cy'u Burundi. Ariko intambara y'u Burundi ntiyari intambara yoroshye, yahitanye abantu ibihumbi n'ibihumbi, isenya ubukungu bw'igihugu cy'u Burundi, yatandukanije igihugu imyaka myinshi. Mu mwaka w'ibihumbi 2000 amasezerano ya Arusha yaratangiye, nuko bisa nkaho bizanye amahoro gahoro gahoro. CNDD-FDD iva mu ishyamba ihinduka ishyaka ryemewe n'amategeko. General Neva nawe yavuye mu ishyamba, nuko yinjira muri leta nshya, yabaye Deputy Chief of Staff mu gisirikare, yaba minisitiri w'umutekano n'ubutegetsi bw'igihugu, aza kuza kuba umujyanama wa Perezida Pierre Nkurunziza mu bya gisirikare. Aha niho rero umubano we na Nkurunziza watangiye gukomerera. Abantu benshi batangiye kubona ko uyu General Neva yari umwe mu bantu Nkurunziza yizera cyane kurusha abandi bose. Mu gihe yari amaze gukomera muri politiki y'igihugu cy'u Burundi, uyu Perezida Evariste Ndayishimiye yaje gukomeza amashuri ye, yaza kubona diplome muri Wisdom University of Africa mu mwaka wa 2014. Ariko uko imyaka yagendaga ishira, u Burundi bwatangiye kujya mu bibazo bikomeye. Mu mwaka wa 2015 Pierre Nkurunziza yafashe icyemezo cyo kwiyamamariza manda ya gatatu. Icyo cyemezo cyaje kunengwa na benshi. Imiryango mpuzamahanga ifatira n'igihugu cy'u Burundi ibihano bidasiba. Ibihugu byinshi byo mu burengerazuba byatangiye kureba leta y'u Burundi nk'ikomeje kwigwizaho ndetse no kwigundiriza ku butegetsi ndetse no guhunyura uburenganzira bwa muntu. Mu gihe pressure yari ikomeje kwiyongera, ubwo ndavuga kuri CNDD-FDD yahisemo gushaka undi muntu ushobora kuyobora ndetse no kwiyamamariza kuri iyo manda ya gatatu mu kiringo cya Petero Nkurunziza. Ku bw'amahirwe amahitamo yaguye kuri General Neva. Mu mwaka wa 2020 CNDD-FDD yamugize umukandida wa perezida. Abantu benshi batekerezaga ko Petero Nkurunziza azakomeza kuyobora igihugu inyuma y'amarido, Neva akaba nk'igishushanyo imbere ye se cyangwa akaba umukozi we mu buryo butaziguye. Ariko ibintu byahise bihinduka mu buryo butunguranye. Itariki ya 8 Kamena 2020 Petero Nkurunziza yapfuye urupfu rutunguranye. Ubwo hari hashize iminsi mike uyu General Neva Evariste Ndayishimiye atsinze amatora. Urukiko rw'ikirenga rw'igihugu cy'u Burundi rwahise rwihutisha irahira rye. Itariki ya 18 Kamena 2020 Perezida Evariste Ndayishimiye yarahiye nka perezida mushya w'igihugu cy'u Burundi. Mu rwego mpuzamahanga abantu benshi babonye Neva nk'umuntu ushobora gufungura igihugu cy'u Burundi icyari kimaze imyaka myinshi ikimeze nk'icyaboshywe. Nawe mu ntangiriro z'amagambo se cyangwa imbwirwaruhame yagiye avuga kumvikanagamo nk'ibintu by'ubwiyunge. Yavuze ko ashaka guhuza abarundi, gukingura igihugu ndetse no kuzamura ubukungu bw'igihugu cy'u Burundi. Ariko uko imyaka yagiye ishira, ubutegetsi bwe nabwo bwagiye bujya mu makimbirane. Yagiye yumvikana inshuro nyinshi mu mvugo zikomeye ku Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Hari igihe yavuze ko afite amakuru y'ibanga y'uko u Rwanda rushaka gutera igihugu cye cy'u Burundi. Ni ibintu byakomeje kuzamura umwuka mubi hagati ya Kigali na Bujumbura. Uyu mugabo yanumvikanye mu magambo atandukanye avuga ko azafasha umuntu uwo ari we wese agahirika ubutegetsi bw'u Rwanda, ubutegetsi uyoborera ku gitugu.
yanavuzwe cyane mu magambo akomeye. Yavuze ku bijyanye n'abaryama n'abahuje ibitsina, ibintu byateje amatiku ndetse no kutumvikana ku rwego mpuzamahanga. Uyu munsi Perezida Evariste Ndayishimiye akomeje kuba umwe mu bayobozi bafite ejo hazaza cyangwa bagaragaza ejo hazaza heza ya politiki y'igihugu cy'u Burundi n'akarere k'ibiyaga bigari muri rusange. Muba mushyigikiye Evariste Ndayishimiye n'umurwanyi warokoye igihugu cye. Kuba munenga n'uwakurikiye muri systeme ya CNDD-FDD yubatse kuva mu ntambara, systeme yo kugundira ubutegetsi. Ariko ikintu kimwe umuntu atakwigera hakana nuko Neva ari umuntu ukunda kugaruka mu nkuru zidasanzwe za Afurika, umuntu ugira imbwirwaruhame zitandukanye kandi zitangaje, umuntu utitwara nk'umukuru w'igihugu nk'uko byagiye bivugwa na benshi, aho bamugereranya nk'umwarimu se cyangwa undi usanzwe aho kuba umukuru w'igihugu. Uyu mugabo yabaye mu ishyamba igihe kinini, ariko nanone yanabaye ku ntebe y'ishuri. Nkundira twihuse twirengagije aya makuru y'ibitangazwa mu gihugu cy'u Burundi, turebere hamwe abakuru b'ibihugu bagiye bakandagira ku ntebe y'ishuri. Ubwo ni abakuru b'ibihugu biyize kandi bafite impamyabumenyi zo ku rwego rwo hejuru. Turebe ko na Perezida Evariste Ndayishimiye agaragaramo, yewe n'abamuseka ubwo ni abamunenga bahanganye hano muri Afurika, barimo n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame. Ndakwibutsa ko Perezida Evariste Ndayishimiye ijambo ryazanye ibi byose ari ryo aheruka kuvugira mu gihugu cya Uganda, Kampala, mu muhango w'irahira ry'umukuru w'igihugu cya Uganda Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Ni ijambo yavuze mu rurimi rw'icyongereza, ariko abazi icyongereza n'abagikoresha bari hariya nta kintu na kimwe bumvise. Abakomeye n'abandi bakuru b'ibihugu birinze guseka, kuko iyo baza guseka ntibari gusoza cyangwa ngo barangize guseka, ahubwo bari gutembagara. Nkundira rero tubanze turebere hamwe uru rutonde rw'abakuru b'ibihugu bakomeye ku isi cyangwa bize ayakomeye ku isi. Dukurikizeho ijambo rikomeye ryatangajwe na Perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi i Kampala muri Uganda. Ku mwanya wa mbere turahasanga Perezida Xi Jinping w'igihugu cy'Ubushinwa. Uyu nguyu afite impamyabumenyi mu bijyanye n'amategeko, impamyabumenyi yo ku rwego rwa PhD. Ku mwanya wa kabiri ni Vladimir Putin. Vladimir Putin afite impamyabumenyi ya PhD muri ekonomi. Uwa gatatu ni Perezida w'igihugu cy'Ubuhinde, akaba nawe afite PhD muri ekonomi. Ku mwanya wa kane turasanga Perezida Karol Nawrocki, akaba ari Perezida w'igihugu cya Poland, akaba afite impamyabumenyi ya PhD mu mateka. Ku mwanya wa gatanu haraza Goodluck Jonathan. Uyu nguyu akaba yarabaye Perezida w'igihugu cya Nigeria uhereye mu mwaka wa 2010 kugeza 2015. Afite impamyabumenyi ya PhD muri zoology. Ku mwanya wa gatandatu haraza Perezida Paul Kagame. Uyu ni Perezida w'igihugu cy'u Rwanda, akaba afite impamyabumenyi ya PhD muri management. Ku mwanya wa gatandatu haraza Angela Merkel, akaba uyu nguyu yarabaye chancellor w'Ubudage mu mwaka wa 2005 kugeza 2021. Afite impamyabumenyi ya PhD mu bijyanye na chemistry. Ku mwanya wa munani turahasanga Pedro Pablo. Uyu nguyu akaba yarabaye minisitiri w'intebe w'igihugu cya Peru uhereye mu mwaka wa 2005 kugeza 2006. Akaba yaranabaye perezida w'iki gihugu uhereye mu mwaka wa 2016 kugeza mu mwaka wa 2018. Ku mwanya wa 9 turasanga Pedro Sanchez. Uyu nguyu yabaye minisitiri w'intebe w'igihugu cya Espagne uhereye mu mwaka wa 2018 kugeza 2020. Uyu mugabo afite impamyabumenyi ya PhD muri ekonomi. Ku mwanya wa 10 turasanga Susilo Bambang. Uyu akaba yarabaye perezida w'igihugu cya Indonesia mu mwaka wa 2004 kugeza mu mwaka wa 2014. Igihugu yayoboye imyaka 10, akaba yari afite impamyabumenyi
ya PhD mu bijyanye n'ubuhinzi ndetse n'ishoramari. Ku mwanya wa 11 turahasanga Hassan Rouhani. Uyu akaba yarabaye perezida w'igihugu cya Iran uhereye mu mwaka wa 2013 kugeza mu mwaka wa 2021. Afite impamyabumenyi ya PhD mu bijyanye n'amategeko. Ku mwanya wa 12 turahasanga Mario Draghi. Uyu akaba afite impamyabumenyi ya PhD muri ekonomi, akaba yarabaye minisitiri w'intebe w'igihugu cy'Ubutaliyani uhereye mu mwaka wa 2023 kugeza magingo aya. Ku mwanya wa 13 turasanga Lucas Papademos. Uyu akaba yarabayeho minisitiri w'intebe w'Ubugiriki guhera mu mwaka wa 2011 kugeza mu mwaka wa 2012. Akaba yafite impamyabumenyi ya PhD muri ekonomi. Ku mwanya wa 14 turasanga Ernesto Zedillo. Uyu akaba yarabaye perezida wa 61 w'igihugu cya Mexique, nawe afite impamyabumenyi ya PhD muri ekonomi. Ku mwanya wa 15 turasanga Ricardo Lagos. Uyu nawe akaba afite impamyabumenyi yo mu bwoko bwa PhD, akaba yarabaye perezida w'igihugu cya Chile uhereye mu mwaka wa 2000 kugeza 2006. Ku mwanya wa 16 turasanga Yukio Hotoyama. Uyu akaba nawe afite impamyabumenyi yo ku rwego rwa PhD, akaba yarabaye minisitiri w'intebe w'igihugu cy'Ubuyapani uhereye mu mwaka wa 2009 kugeza mu mwaka wa 2010. Ku mwanya wa 17 turasanga Nguyen Phu Trong. Akaba nawe afite impamyabumenyi ya PhD muri political science, akaba yarabaye perezida w'ishyaka riri ku butegetsi muri Vietnam uhereye muri 2011 kugeza 2024. Ku mwanya wa 18 turasanga Boutros Ghali. Uyu nawe akaba yarabaye umuyobozi mukuru wa UN uhereye mu mwaka wa 1992 kugeza mu 1996. Ku mwanya wa 19 ari nawo wa nyuma turasanga Bruno Kreisky. Uyu nawe akaba yarabaye chancellor w'igihugu cya Australia mu mwaka wa 1911 kugeza 1990. Uyu nawe akaba yari afite impamyabumenyi yo mu bwoko se cyangwa yo ku rwego rwa PhD mu mategeko. Ni impamyabumenyi yakuye muri Universite yo muri Vienna. Ngayo nguko rero abo nibo bayobozi bakomeye, abayobozi babayeho yaba mu mateka ya hambere kugeza n'ubu ngubu, abayobozi bari bafite impamyabumenyi zo ku rwego rwo hejuru, abayobozi bigeze babaho.